Chuo cha anuai cha Kisii Impact Institute of Science and Technology kilicho mjini Kisii wana courses mbalimbali katika taaluma ya kuwawezesha vijana. Wanapeana courses kama hairdressing and beauty therapy, plumbing, electrical installation, miongoni mwa zinginezo. Katika sehemu ya biashara wana courses kama secretarial studies, business management na nyinginezo. Katika masuala ya kompyuta wana courses kama ICT, computer packages, web design na nyinginezo. Pia katika taaluma ya wanahabari wana courses kama mass media, digital TV na radio journalism. Wanafunzi wanatainiwa na Kenya National Examination Council, NITA, ICM na Industrial Qualification IQ. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza au wapigie simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Unaweza wapata pia katika mitandao ya kijamii Facebook, Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii. Happy New Year mwancho muliri bwegataseni kiandizi TV anene kurwa semesa Amayia gataseni kiandizi TV chinga kichiaragire Chinsa Isano na Ibere chiabono moga so asentune detokomera na sembe hukumanya nganyare kwa bagwateka kurwa kitego ikera ase chinga kibiriritwaneli ya Jumatano chitariki 3 cy'umutenyo mutangane umwaka wa 2024 togo kwarigania nyara kwa batoko sanga amonaye kurwa ande 11 sogene tokobokwenekia nganogenda tokobokwatia emerobili yeito ya Ndizi TV na mange to ko aliganete ko rwaketo ikarachinga kiechi ngura nanda se kera getari getambire tunyara ko batoko manyanya nganyare ko bagwateka. Omwaka omoya kigimo mwancho moligerelia nabo kubatia Amayia ya gwetera se mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo gwetera se nsemo ya YouTube Ndizi TV News nabo gwetera se website yetu ya www.ndizitv.net ndo nyara kubo kwemanyanganya lire koba gwateka kurubwa kitego ikira chinga kibune chinga kitoko bwatrana amonere Joshua uta koene kebona chibicha mwelio kichago chira senchira yobo ikanalitira nagoro kwa Josephat Amisi na kwaliga ntonyara ko batoko sangamo naye kuri muchakano goikera omwaeli Amayia Chinsa Isano na Ibere chabono mwasomo anchumuriga sencheri obwenge nigagochaka anene gorwasegetaseni kiandizi TV chinga kibono ababwatani begetaseni ekyo anene abakoli emeremo bagenda toko bagochengera anene obokoreri obuya bwa omumanager begetaseni kiandizi TV John kebatiyo nyale koba omuteneri begetaseni kiandizi TV asemya kebere yanyalire koba gegoita bono nigo arachikoba kugenda se omutimoko echinga kibono abange banyare ko baweso kira ko motogia anene ko gokera obokoreri bwaye asokwenekia munonyanje ko bakoleta moncherelio ao ase emerobilio yegetaseni ekyo toligerelie tora yagendrete anene maiga ye kamera chinga ki ababwatani nabigo abakoli merimo bagenda to ko baguchengera omuyego yo. Okay, asedi tangoro kwa Victor Sultano bangi mo teneliwe merobelio Ndizi TV ekero manager ito John Kebati gosoka uchiko kora merobeli inde ya yebene yonta ite kumuira nilinga mbia mono anene asoko ene kinga
sensemo ya production negasi itonya kalire kwa rahisi sana so kutokonya guchaki mirobiri mengi kurwa bete manager na lio twachage to bwansu sabatu tukachake misa tukachaka Gusii urban blaze na ekerago soka nto buna kuru ase programming ko ntoli no gwakwa sensemo yekeumbu kole ndeto kumusabira Amayia na gusabanga nto chikoene kinga mirobiri ya Ndizi TV ne chikogendera so kuru production ne assurance nga egento kelia chageti ndo chikoene kinga ngogendera kire asama leta ngoro kwa Josephat Amisi hoyo mabwa bakoli Ibere mo asegeta seni kia Ndizi TV lero nigo tole no mogoko bune amate ya Ndizi TV asinga nchiyo guchengera anene obokoreri bwayo mu manager oito John Kebati ase anyareko bagotosire nchire boikirano asegeta seni yake kubwatekana na chinchira ichi anyareko bakoenekie buno anyareko bagakora egeta seni yake buna abakori emereme ngento anyareko to kwego kerikegima ne chimbwa ne chinchira choborai ichi anyareko bakorokia asobokoreri bwae no morai honyarete ko bagagweto mana kweneke ngonyareko bagagwikirania chira chiria anyarete ko bagakoria nabo igo gwikirania amaganio ayarenge egeta seni kia Ndizi TV gagosoka kurugaiga tokomuganiria Amayia Mwanchombuligiria na beko ba omogoko nande yaba ogwichanio konene anene chingaki mugotigana noyo mino oy mwanya leko ba moko bwaterana nere asobo koreri anene asichinchira echitogokora emeremo koniaba ya mesa ya Amayia mo manager oito John Kebati tokoneria Amayia hekira orachikoba gokogendera no bokoreri bonde galisco gotokoganeretie Amayia simeroberi yago ya kerari tukotogoska motwe nigo bono asentu ndende umurai bwense Daktari William Ruto anyale ko bagagweso kira gotebanga ya serikali yaye ne chikusuguma umuroberio oyobo kwenekia buna abakenya bonse banyale ko bakwenyorera obubwenia gwetera sensemo area universal health care gakwana sensemo area ya Njambini amagega yo gwikirana ase amatanga yokomwenia ise omo Senator John Methu nigo boigo Ruta tebire buna na chikoba kwenekia kubaterana amone byombe ahekeganja ekyoke NHIF ngechikoba kwena na obo koreri gati yabo okwenekia buna chinjira chiekerero chenere ko bachigo tumeka elio banyara ko bakwenekia bunobo kurumi anena sekeganche kyo bwanyarire ko ba bogotenene wali molioka. Haiwezekani ya kwamba wakati tunaheshimu uhuru wa mahakama watu wachache, watu ambayo ni beneficiaries kama wale beneficiaries ambao wamekuwa wakiiba pesa yetu pale NHIF, 50% ya pesa ya NHIF zinafujwa na mahospitali chache, wakora chache, fake hospitals, fake doctors wanafuja pesa ya NHIF. Tumesema ya kwamba tunabadilisha sheria. Hawa wabunge wamebadilisha sheria. Mimi nimeweka kidole, imekuwa sheria ya Kenya kwamba sasa tutabadilisha vile mambo ya NHIF inaenda mbele ili tuzuie pesa ya umma isipotee. Tukawa na digital health bill ambayo sasa itaweka a digital system that will protect resources that are meant for health in Kenya. Alafu watu wachache ambao wamekuwa wakiiba hiyo pesa wameenda wakatafutana na corrupt judicial officials, wakapanga njama ati wazuie ndio waendelee kuiba pesa ya NHIF, nusu ya pesa ya NHIF. I want to tell you my friends, hiyo haiwezi kuendelea. Chingaki echecho nigo murai bwense William Ruto anyale ko kwa mochi ensemo elia ensemo elia anene eko amereria eserikali ase atebiro nigo egendete koba ekegocha asobokorerwa kirarituko bwa eserikali chingaki atebire buna omurai bwense kubwaterana na serikali yaye diganyale koba kwire bitambukiro agati yabo kwenekia buna rigoririo obwo iranyale koba likoirananse egetambukire kirachikoba igosira abaremirinde banyale bakwenyorera engeria kubwatekaniri gesa aliabo boigoniganyare ko bakuburia nsemo ye kwamereria serikali nyare ko bagigweso ketenene na koerera aba Kenya emerobirio yanyare ko bigikubeka na kweneke buranyarire ko ba gigosira obokoreri bwa serikali ya Kenya Kwanza. Badala ya kusumbua wananchi na kulete fujo na kulete vita, ambieni hawa wananchi
mpango yenu tofauti na yetu ni gani? Yes, what is the alternative? Nyinyi, sisi tumesema tunataka tulipe ushuru, tuokoe Kenya kwa madeni. Nyinyi mtuambie yenu ni gani? Msituambie ati mnapanga ati vita, ati maandamano, ati kwenda kupiga kuharibu mali ya watu, ati kwenda kuumiza wananchi, ati kwenda kumwaga damu. Kumwaga damu, kuharibu biashara ya wananchi itaweza kusaidia Kenya kwa njia gani? Iko njia itasaidia Kenya? So tuache kutishana, tuache vitisho. Tuache mambo ya, let us give us your viable alternative views if you have any. Lakini hii upinzani imeishiwa. Haina mpango yoyote. Ati ile mpango wako naye ni ya vita na maandamano. Look at them. Walibeba sufuria hapa wakati sisi tulikuwa shambani. Si ndio? Si walikuwa wanabeba masufuria kwa kichwa. Hii bei ya unga imekuja chini, imekuja kwa sababu watu walipata sufuria. Si kwa sababu wakulima walienda shambani na wakapata mbolea. Na mimi nataka niwatangazie mbolea ya mwaka huu tayari tuko na magunia 1,200, ile magunia karibu 2,000,000 inakuja mwisho wa hii mwezi. Mkuwe tayari, turudi shambani, tulime, tuzalishe chakula, tuondoe aibu ya njaa. That is how we are going to sort out the cost of living. That is how we are going to sort out hunger in the Republic of Kenya. Tumeelewana jamani? Gati ya barai habo banyarako bawikirana somega oyo bwa matanga na mukonyi bo murai bwenseri gadi gashagwa oyo nyarire ko bagago gwetogeria obo koreri bwe serikali ya Kenya kwanza sege tambo kerekerane ekyo yanyarire ko bage koiranene asorogongo rwa Mount Kenya ase enchira yokurwania obwenki na boigo obonyegwa bwa marwa aria atancheiri nigo rigadi gashagwa tabire serikali ya Kenya kwanza kubwaterana amone wizara yobulendi bwaime yanyarire ko bage koire bitambukero ebina kwenekia buna bono orogongo horuo rwa Mount Kenya urwa semyaka emengirwa nyale ko baro kumanyekana sobo tumekino bwenki bwa marwa ali atancheiri nga bwanyale ko babugotendwa limorioka nabo igo bamenye besemeyo koiranira emerobilio ende ya magendro hiyegerete ko bigosira obugima bwabo bwa kiralituko. This region, Your Excellency, kama si wewe nilikuja kwako nikakulilia, nikakuambia rais wetu watu ya hii mlima alikuchagua almost 100%, lakini serikali iliondoka iliwachilia hawa. Ile pombe yote mbaya ndani ya Kenya ilielekezwa hapo kwa mlima Kenya. Kweli ama uongo? And nobody was bothered, Your Excellency. Sumu ilikuwa nauzwa kila pahali. Vijana ni walevi saa 4 saa 5. Hao vijana na ni vijana wameoa, kuliko kulala kwa kitanda wanalala chini ya kitanda. As a community we were getting almost extinct. Rais ukakubaliana na mimi ukaagiza tuanze hiyo vita. And I want to report to Your Excellency, nimetembea area hii wakati ya Christmas, and 70% we have succeeded. We have young people. Mimi nikiwa hapo 24th nisema akina mama wakuje na wazee tukule sikukuu pamoja. Tukasema wakina mama wale wazee wapige line kwanza wachukue chakula, wakachukua. Tukasema next ni ile akina mama wako na watoto. Line ikapigwa kutoka hapa mpaka huko. Tukaona hata chakula itaisha. Bado tukasema next wale wamama wajawazito expectant. Line ikakuwa mrefu zaidi. I was a very proud leader that our community is back. Nere omonogeri bwe Senate Hamasoni Kingi kukwana ase omuyiga oyoniga nyarako bakoyegerera serikali no bukoreri bwa Kenya kwanza asatabirengani gwenyerete ko bageko korerwa obweranio oburia anene ase serikali nensi ya Kenya nyerete ko bagotwara amadeni amange nabo igo yiriro mwako yomo irinde genda ko bagkwirigania buna chinchira ahera nyarako bagikiranie chire cha magendro kwana nigo Amazon Kingi boigo hanyare ko bako bayenekeria bakenya buno koyo nigo oboterani bwa serikali ya Kenya kwanza bole chimbero kwenekia urabwanyale ko bugwikirania hagati y'icira banyaleta kwa bakuriera aba Kenya chingaki vale ko bakurigia obugambi buboterani bwense ya Kenya. Your Excellency, when you took over the reins of this country leadership, the facts, the challenges that were facing you
we knew it will take maybe even 10 years to move from where we are. But under 1 year, we have started seeing the positive changes because of the programs that we've brought about in this country. The only thing we can do, wananchi wenzangu, is to pray for our president. You know, me, I was told whenever we go for prayers with the president, kanisa wanasema kwamba tulimuombea rais akawa rais. That's a good thing. Lakini kule pwani tunasema kwamba kupanda mchongoma si ngoma. Ngoma ni kushuka mchongoma. Praying for the president to be president si huja. Huja ni kumwombea ili afanikiwe katika urais wake. If we prayed for him to be the president, we need to even double our efforts so that he succeeds. Nere omorai bobo mabwazimia Raila Odinga ni gwatokire ngwana ya bena saburirie serikali chingaki egende tokobe kwiyarigania elio gutwara ekeminano kiria kia African Cup of Nations go AFCON igira chikoba ge kwariganirwa ase Chinsa chi Africa ya mocha gati ya bense ya Kenya, Tanzania na Buganda atebire ngabono ekeminano ekyo Kenya lekobe kwirwa guchia ase Chinsa mochiria cha Western ase biegwa byogwaka omupira benyariko bikorekana ase amatuko amagega gagukwana ase egeti kya bukungu nigora iratabire egeti ekyo kenyariko bagekorosi boboikirano nabo igokoba ase nsemo engiya hase chigosori echo chiafcon kiranyariko bachiko gosarirwa chinga kiranyariko bachigokirana ase nchira iyo boikirano. Mimi ningependa kuona kama ile michuano ya Afrika inaitwa AFCON inaletwa kuchezwa hapa Buhungu Stadium na Kisumu. Kwa mimi nilipendekeza kwa Mwanaruto, peleka AFCON Buhungu na Kisumu Stadium. Hii bado ni pendekezo yangu. Pamoja na babu na mwamba, tafadhalini bado iko na time. Tengenezeni Buhungu Stadium ikwishe. Toska moto echinga ki eserikali gwetera se wizara yobo chinogere takobage kobeka emero belio aweli gukora obokurumia sekegancha kelia ke NHF bono nigo mwaziri bwobo chenu Susan Kuminche so kiria sentunende nakomochia chinya gitari chiri chia bantu ben hechichanyale koba chigotumeka buna enchira yobo kurumi elio kwenyorera chibesa chitari cyo bwene kurwa sekeganche kia NHF kagukwana magiga yogotarira Kenya gitari ya Luguru Mission Hospital yegotoka ime county ya Bungoma nigo na Kuminja atabirenga nigo bono egendrete go serikali egendrete no murobrio bokwene Kenya yanyale kobage kugweria ekerengo giechibese chikiranyale koba chikurwa ochiaseke ganja ekyo kya NHF kurwa se chimisano wekira chimi isatonigo aboliribo igo omurobrio oboikiranu oyonyaleta kobago koirwa seke gambero eligotenena goteneniwa kumurobrio yo bokugweli wawe kerengo ekyo gechibeso nyale ko bokurwa sobwango elinde serikali ya Kenya kwanza nyale ko bage gwikirani omoroberio uri bokwena no bocheno gochiase abakenya bonsi gwetera asobweliki asekegancha kelia kya NHF. Kule NHF nimekuwa na shida mingi. Hata saa hii kazi ile nafanya ni ya goalkeeping. Hakikisha nashika mpira zote. Hakuna mtu ana score huko NHF kwa kuiba pesa ya wananchi. So because of that we have had a lot of fraud from hospitals. Zile zina claim duni. Hospitali moja mtu amekatwa mguu ya left mara 3. So unashindwa huyu binadamu akikatwa tena huwa inamea anarudi ama namna gani? Lakini ni ukora mtupu. Kuna hospitali za private huku nje ambazo ndio zimevuja pesa kutoka NHIF. But I want to confirm that from the records I have seen, Lugulu Hospital is not one of those fraudulent ones. Na sijui kama wananchi wanajua, unajua kwenda kwao kotini tulikuwa tumesema NHIF tutoa 500 ikuje 300. Sasa wamedelay. But najua hii Januari koti ikiclear hiyo maneno tutaweza sasa kuambia wananchi wale walikuwa wanalipa pesa ya chini ya 500 shillings waanze kulipa 300 shillings.
Engwana eyo yayo mwaziri bwobochenu Susan na kumincho mwancho muligirelia nere gotoikeria omweli obwama ya Chinsa Isano na isato chiabono mubasase nchira yo bwenge nyoranga ntogendere ko batogosanga amonaye Amayia na bigemero beri akurwasigeta senikia Ndizi TV ngomera natora amonaye Chinsa 10 chobona mugoroba so komanya aya amonaye nda mange togenda tokabato kubatelia kurwase mesa yaito ya Amayia Josephat nero nyara ko kwene kiabona chibicha leo gichago chera senchero bikara leterane kwa Josephat Amisi na kokaniro buligali buya bwemero buli megata seni Ndizi TV.